bila shaka hauongozi wa rais wa Jamhuri Azali Assoumani na miva mingi nyamiliwe husiwa nao ni maendeleo ni jumla ya hanti hamando ndo ziswa nao ni suala la homwenje harme wizara ya homwenje maji na mafura hunu waziri Dr. Abubakar Said Ali hele katiba la mjuza mjio mziani haraka wa haziza utunda namna ya upanga omwenje wa hele zaha anzmekao ngenji yao harumwa unkade wahumbarikisho zena hauza mwenje harumwa enti hania bayatsa hazitabu za mwenje zikazeki fungwe dingohi ikao ngarjo kana mwenje inu mwengoni mwezembinga nkuu zi njiao haruma omwendele maendelesoni ya hainanti wakainu namna ya barikisha akiba kanti ngejihundrao na mwenje efalikia waziri aidiwa shukuri wa haku une serikali neze juhudi zifanyishi hao harumwe wizara dhaminishiwe mwenje ilize na hauza mwenje zikaye haruma yenti tartibu ya utowe mwananti haruma zetabu za mwenje konsei tahawa jawu soni mawaziri ya ukaya holiho de namna tanziani barnama dizito chashi zihusiwa nao numbariki isho mvawaho mwenje bantiju itaha ya ukaya mwenje unuka thamani ike ya uruhusu irania ya shinde ya uhule yani thamani ike ya hambani ya ujibu ya mautajio yahe maranya upande waho mva waho msomo harumwe wizara ya holezi wa taifa hunu waziri Bakari Mvulana ikawo ndo yadhaminishiwa le suala la msomo haonesa usoni mwele baraza mabadilio harumaze gharama za mali za ladhimu zirumishihe harumale bunjilio la hebavu ya Afrika la unyamilia le suala la inu ya bao nucleari hunu Komori ikawa mkonti hunu ngopasi wao ujoendelea tarehe ndaru waswili tarehe mfukare ya mwezi wa utu ikawo ndora ugabili konsei itaha wafanyishe mihashirisho hawinji usuhusu le suala linu la nuclear ili emaingu yaliyo usoni mabandu ya wakomori ka ukwatuelewa fasiri ya nuclear inu ekati lokairumishihe harumaze na hauza uzombo za mro iliwa hashirishiwa juma le suala la hayo ya ukaya nuclear ndio na faida zinji maususu ngerumishia haruma mifaminji haswa ta harmon vawahe suiha harmon vawahe le dima nana mivayasa ya ikawo ngenjiao haruma maendelesoni ya henti upande wa hao mvawahe suiha ngaramwa kana ngarjua kana haruma le suala linu la nuclear ngerumishi hawa haruma zinu skaneri ze radio zifanyiwa na ndongo zinji zifanyishi hao ama zifaida zo zinji sa madhara tena zote njashi abonge omwendeleo mkonti unu vanunti juu ili wandu wahashirishiwa waonesiwa ze faida za nucleari harumwe ze ndongo pia zikawo zorumishihe nucleari inu ndio muhimu na wakati kawo ze ndongo ze dao norenga daraja ya juu hapo yakawa ndongo arumiao zombo zinji zafanyiwa hainu nucleari ikawo henda zitemadhara usonimo neswi haya ho wakazi abongeho kana yensila hiki mkonti hamanda unu ili wandu warabushiwa ze taabu neze faida ziparihana wa harumale suala linu la nucleari wandu wamishiwa wake hashiriwa ile ya ukaya nucleari inu yoke irumishiha harumo pande wa hezombo za mdo basi ama yorumishiha wajawu haruma masuala menji likianao na mandelo soni yahe eti nukta ya saya ikawa inyamiliwa oskwalewe yino harumale baraza la mawaziri ndo zusia nao nezi habari za bonze na mshirikiano wa mataifa hunu harumwe wizara ya hizi habari za bonze na mshirikiano wa mataifa waziri Mbaye Mohamed hele hakatiba lionesa bandu za fikra za mshirikiano baina ya wizara ya hizi habari za bonze na kungumanyo la taifa la Jamhuri ya Kinanti ya Shini likao shuhuliha na mshirikiano wa bonze nana modelo soni wa dawla ya Kinanti ya Shini zinu haazma ya utamhono ihorenda on mikataba ujonji ya haruma mivaminji ikaongea nao na maendeleo usoni ya konsei itaha usoni mawaziri wake haruma tumhone mikataba inu sha ze wizara mbali na mbali haina wandu waunisi ya mahutajiwe kaundo wa itaha wa yataha o haruma tumhone mikataba inu mfano
upande wa mjadidisho maarifa haruma miva minji shaheni wizara iwonese ohutajifikao ndo walonu wa haruma wizara wa johanza wahondane na mjadidishiwa maarifa haruma zensi zabonze na hususu haruma jamhuri ya kinansi ya shini ikawo inu sinyanzani ya heko muri ya ranzi zamani no hondana na mibadiliano fikra hau misomo ya utadidisha maarifa harumenti inu ne komoro yokaila wa waswili abongele wa inu itaha ya ukaya wizara ya heze habari zobonze na mshirikiano wadzimanize wizara zote bashahaini wizara iwonese lehutajio muhimu ikaondo waloni ilo harume wizara ya hao ili ngeo mkataba unu utomhono ili ze natija zilindi wao ziparhanihe henamna ya lazimu. Nukta ya saya ya nyamiliwa harumu mkonti wa lewa yinu ndo pande wa wizara ya hemali hunu waziri Musa Abderrahman haonesa usoni mwele baraza hazi zinjiao harumwe namna ya urekebesha ya budget hamande kawaida ya zika ufanyishiha haruma buhari wa maha konsei itaha usarumale suala linu haini wizara iremato epula ya hazi ya mahaya hao ikawo ndo waloniyo hautunda ezilio muhimu kabisa ya kazi gharimiwa ne serikali zitilanziani ili waziri ya jujushinda zehazikawo ndo zitao zifanyishia haruma mromato haruma ya bije ya maha zifanyishihe hanamna njema zehazi zifanyishihe namna ya ladhimu haudunga ye barnamaji ya hepula ya hazi ikawo ndo zijihunda au haruma za wizara badna mbali bila shaka ngabwezi kaungizo muhimu haku ya ukana za harimiwa ni daula abongezi toho ya ukaya zihazi hizo zifanyishe namna hiyo ili usahilisha zihazi za waziri haruma upande huo. Nukta ya saya ya nyamiliwa uskwalewa ino harumu mkonti wa mawaziri ndozi husi wanaono mva wahe mahakama hunu ya waziri wahe mahakama neze habari za kiislami ya dhaminishiwa ze idara hawarumishiwa kisirikali Mohamed Nordin Afretan ele hakatiba lijuzao omondeleo wahe sherehi ya dunia ya heze hazi za kisirikali na sherehi inu ngepasi wao ujuendelea tarehe 23 ya mwezi wa Juin ikaondo rilonu unu hunmoroni ne makswada ya mkonti unu ndoka wakambarikishi na utahaze hazi na utahambasauhu waheze hazi haruma mashirika ya daula zibasauhe zaidi abonge waziri haonesa barnamaji zinji ziandaliwa ho munasaba unu izijohendelea tarehe inu hamunasaba wa mkonti wa dunia wa heze hazi za kisirikali hamwiso ndo zuhuswa naono mva wahe suiha harumai wizara yaho unono hunu waziri hasababu yaho wade wa Ebola ikao ngoremao bandu zanti za hele bara la Afrika waziri Ahmad Sidina Huda haonesa usoni mwele baraza la mawaziri namna yansi ya ladhimu ijipange haurengaze hadhari za ujihifadhi na utinia baho owade unu utiwaswili wanti juu zinu hapo ya kaya bandu zanti za hele bara la Afrika na anti majirani wa wadeunu usa waswili mfano wa he Burundi ka wadeunu usa waswili hiyo abongeka wajibu usoni mawaziri hoeleshea ya serikali zefali kizido harumwe wizara le mahutajiyo ya taho ao ya utaha wandu wajadidishe zembana za utinia baho o wadeunu utiwaswili vanutiju ya konsei itaha usoni mawaziri angalia harumaze tananta and harumaze mikabale ka harumaze ziwanza za ndege harumaze poro nana ze wanaporo watiti mahala nikao ngwa uhele yao ze vedeti zi lao harumwe masiwa wajadidishiwa ze namna zonti za goja na tunda wandu wajoheleo mikabala hiyo ili wandu wajihifadhi no wadeunu haruma wakati kao haina usikuhusha wajao entinge ngabo wandu wajivumbi hao haruma yansi haruma nzia zito za haki nanda wanu ambao ma emigrant ikawa njini hao ngwalao haruma zensi zinu no haruma nsi ya Kongo ikawa wadeunu urengevu kabisa abonge ikawajibu wizara ya hesiha ishemeze ihezeleji ionese soni daula ya ukaya wakati uja ya ukawandu wazidi ujadidisha ze hadhari za uruhusu wandu wateniye baho haruma
zemikabala mbali na mbali ili owadeunu utiwaswili vonti juu ngungu jori hifadhi na uona sahau na utauka konsei itaha ya ukaya wandu wajadidishe zaidi okaya linti kafala mwando shababiri ile kafala he kolera wabiri ile kafala he ya impox wabiri ile kafala he covid-19 ama mihashirisho ya kahawinji owakomori heni mbiaregalesu ala linu alifanywa kalola hahe wandu washindi wavuku ne zemba dezinu mungu jorivukisha ya ebola itiri waswili sha gepasawo haina mru harumwe mijibali na mbali mihashirisho jadidishiwa hola haruma wajihundrao haruma ye aramede bahatibu mazefu wa miji maprefe nane malaho wandu wanti pia wajadidishe zihadhari zonti pia za urenga ili wandu waebeye na kafajalinu hokana kafale siha lokalita wa mkudu hauudu shalo uranganya liri langamiza omati mungu jori hifadhi ya riponeshari ebola inu itiwaswili vanti juu. Abonge haujimla hizo ndeze mada za nyamiliwa kwa leo inu haruma le baraza la mawaziri liendelea hauraisiwa ni mhuwa Daula Azali Asumani maraba menji.